uzgoji bobice. Ja sam si zasadio u vrtu, postupak vam je sljedeći, da se što manje termički obrađuje, u mlaku, u ovdu staviti na najlakšu vatru, da se to propasira, jer koštice daju onu gorčinu. I kod malina, i kod kupina. To isto možete raditi sa malinama i sa kupinama. Da vam koštice ne zalaze za zube. Sve to lijepo mlakoj vodi omekšate, propasirate kroz sito i ono meso, znači sve ono suvišno bacite proć, jer nakon duljeg stajanja koštice postaju gorke. Isto s jabukama, oguli se, zapravo od ovih neću ni gulit koru jer nisu šprice, nisu domaće. Samo koštice ogulit, prokuhat, napraviti istu stvar, znači omekšati ih na laganoj vatri, spojiti ta dva sastojka, ako treba dodati šećera, kiseline ili recimo malo cimeta, kako kome paše. Cimet jako paše uz jabuke i uz goj. Goj nema sam po sebi nekakvu posebnu aromu. Znači dodati ova jabuka Petrovka je fantastična, mirisna i malo želina. Kad prokipi, stavite koliko treba želina na tu količinu i ono što ljudi koji su učili fiziku, koji se iščuđuju, koji griju staklenke, hlade staklenke, koji rade čuda od toga. Što će se dogoditi ako vi vruće stavite u hladno? Što će se staklo dogoditi? Kad hladno u vruće ide onda puca, a vruće u hladno ne. To znači kad ja tu smjesu, taj pekmez kad zgotovim, u posudu ili u sudoper nalim hladnu vodu, jedino morate čuvati ruke da vam taj pekmez ne kapne jer to peče ko vrak. Ili rukavicu stavite bocu u hladnu vodu i kipući taj pekmez unutra. Ništa se ne dogodi i za pol sata, 3 sata on je gotov. Stavite čep i gotovo. I traje godinama. Evo, to vam je najjednostavniji recept.